冇出，唔係敲一點蚊都以為冇出呢。哎呦，你這啲搞咩東西？你用電腦嚟買香港汽水，講呢啲冇辣股啊啲東西。熱練8練冇問題啦爸，你冇聲嗌阿爸，你同我做呢3，你係聲嗌阿 Sir。阿 Sir，我係從電腦來，就你嗌跳讀書，開嗌攞買近汽水來説，你可以教本嗌冇。後生仔係講你，但係講你啲汽水，你最好咧，你自己講你拜記。阿 Sir，可以幫係近汽水冇？後生仔係你講，佢咪阿 Sir 叫落汽水機，你冇講晒啦，驚明呢啲冇。好冇，你幫我近汽水好冇？感謝你好冇？係，我小恨問佢。3/20 3/24 YouTube 4K kunyi條中招。Ya, selamat malam. Aku mau tanya nih. BlackBerry sama Nokia sama Telkomsel kenapa BlackBerry lebih cepat? Nokia lebih lambat gitu. Kan Nokia aman, BlackBerry xịn mắc dong nè, ngay xịn ạt dong nè đó. Siêu chính sĩ siêu ứng sức ai còn đó dong nè. Các em muốn nhi. Các em muốn nhi. Kan Nokia aman, BlackBerry xịn mắc.等一等，馬學親冇嗌咯誒，哎你咪好，哎呀你真賤嚟咧，快你呢，Selamat malam, saya mau tanya. Ngài muốn nhí Nokia cả BlackBerry tụi mày BlackBerry bán mang. Ai ya, ya khơi đó, càng, vô tập liệt đó, đeo, tao mai BlackBerry bà ăn mang à? Ai ya,呀，破壞大煙呢？呢度咪用屎？你用諾基亞？用諾基亞都唔是大煙啦，破！冇意思。我點知係切落80歲嘅大煙呢？係黐死人阿叔！即係問下，你點解傻會喺度望？哎呀！好彩啊！有上啲功夫，上堂咯。阿叔，為簽阿叔簽屎啊！知唔知？嘿嘿。你個呢種，見你嚟學人家大假麼？嗌在香港人，你肯抵？kamu jangan macam-macam sama saya. Kamu tahu? Aku masih belum puas. Ngabong bài miệng我提嘅，我應承你啲喎，嚇？你扎打小扎。一計棍頭係要火殺，打開機。要火殺咪要火殺咯。講你聽啲人啊，火氣冇咪火咧。諾基亞燒煎時燒1萬，BlackBerry燒煎時1萬，你知冇？加細貨咪掉咯，你看，掉。
哎呀！anh Lý Hiểu con chọn bài hòa số ngay giọt bài thằng cô nhìn một cho過嚟而家看下你係咪牌事嚇看你咪牌做小殺要隻安頓見小殺要隻風扇無論幾多隻做小殺要隻東安要兩隻見小殺要三隻漸漸要人嘅按幾計嗱，家人哋講香港地方咧4天都係雷嚇，你冇看到幾樣熱凍啦，其實呢個係雷嚟㗎，安倍生，你明白？學生自己係跟你講，今日自家你坐安橋，自家係盡體可能扮演要見到雷，你盡體好嗎？嚇？可以啦，我見到是冇事เลย啊，平時嚟說。你東西可以講，時時嗌嘢，熱下少量下少，我都會引動你家女講你聽咧。你不用聽說，你唔係驚啊！時時嗌唔係人讀呢熟，我個人唱歌熟，因為唱歌對自己身體要成啲補熟，你可以試下，你唔信你吧？要補，真係補熟，係補嘅買東西嘅事。係咪補嘅條東西啊？阿叔啊，你咪講呢杯吧，你平時當然看呢。阿姑啊，你不用聽，自家你初代人講咪杯，冇人聽到㗎姑。呢個地方咧就係要錢嘅地方，講你聽嚇。要女要茶要仔身要妹仔要順來漸漸順超。今日我嚟教你嚇。天橋馬作啤牌，落個牌馬界都要你不用聽。落個牌是吧？你聽嘛？還可以搞誒。開始忙說，一牌都忙敗後，你咪開始。OK。3021 324，即刻開始。幾牌？2278 19點。厲害冇？都安厲害啊！你又俾學來誒？提出加咩料？提出加咩樣嘅東西？你是騙到我咧？買啲咩料？邊啲問題？買問題，係咩問題？要買事錢嘅事。我先去連長去10個20鋪，你看下對，你看半年好。係啊！講係波浪頭嘅。嚟，4蚊。I 猜你讀30年啦，屬你讀你30年啦嚇，諗住個應該咁大嘅咧，冇應咁大嘢，有冇咗幾大碗啊？啱咁講，嚟曬個冇應咁大嘢係，有冇咗兩隻先煲料咧？冇幾計，煲咪煲咯，定幾煲？我做煲半年4煲噃，跌得爸，有不定4盒呀？連叫我娘都按要呢度講你聽，那麼殺意都講你聽，唱歌真正要補誒。小條你唱邊條歌？人叫我唱上歌戲。讀書改變要，全部就都要，愛上唱歌戲，目接期待不了。小一個咩樣唱？乜嘅？你是唱咩聽？哇！我冇停。